Past simple ili prosto prošlo vreme. Da se podsjetimo. U potvrdnom obliku dodaje se nastavak ed na glagol. Kod odričnog oblika ubacujemo reč didn't ispred glagola, a pitanja počinjemo pomoćnim glagolom did. Nažalost, pravilo koje važi za potvrdni oblik ne možemo uvek primeniti jer u engleskom jeziku, pored pravilnih glagola, regular verbs, postoje i nepravilni glagoli, irregular verbs, za koje ovo pravilo dodavanje nastavka ed na glagol ne važi. Da biste date glagole go, break, speak, begin i tako dalje stavili u prošlo vreme, morate pogledati listu nepravilnih glagola, list of irregular verbs, koja se najčešće nalazi na posljednjim stranicama vašeg udžbenika ili rečnika. A ukoliko više volite da radite online, listu možete pogledati ovdje. Kao što vidite, lista se sastoji iz 3 kolone. U prvoj se nalazi infinitiv, u drugoj past simple, a u trećoj past particip koji nam trenutno nije bitan. Da bismo pronašli prošlo vreme glagola go, na primjer, kliknut ćemo na slovo G i vidjeti da je prošlo vreme ovog glagola went. Prošlo vreme glagola break je broke, speak, spoke, begin, began, see, saw, write, wrote, forget, forgot, buy, bought. Primetit ćete da nema nikakve logike, to jest da niste nikako mogli da pogodite kako će glasiti prošlo vreme nekog od ovih nepravilnih glagola. A kako ćete onda znati? Jednostavno, učit ćete ih napamet, jedan po jedan, kao što ih uče i mali Englezi. Dok su mali, oni dodaju nastavak ed na sve glagole, ali su tu roditelji da ih isprave. Jimmy taked my bike and goed out and braked it. No, 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 honey. Jimmy took your bike, went out and broke it. A pošto vi niste mali, možete ih učiti samostalno online. Jednostavno kliknite na točkić miša i otvorite Level 0 u novoj kartici. Treba da popunite praznine, to jest prazne kolone. Ukoliko ne znate oblike datog glagola, uvek se možete vratiti na list of irregular verbs i potražiti taj glagol. U početku ćete morati često da otvarate list of irregular verbs, ali vremenom će biti sve lakše, kao kada ste učili tablicu množenja. Za kraj, hajde da uradimo jedno vežbanje gdje ćete date glagole staviti u odgovarajući oblik prošlog vremena. U prvom primjeru rečenica se završava upitnikom, što znači da nam je potreban upitni oblik. U zagradi su nam dati i subjekat i glagol. Pošto pitanje pravimo tako što ispred subjekta stavimo pomoćni glagol did, a glavni glagol ne menjamo, dobit ćemo Hi Mike, where did you go last night? Sljedeća rečenica završava se tačkom, a glagoli u zagradi su go, not see i be. Što znači da će prvi glagol i treći biti u potvrdnom obliku, a not see u odričnom. Glagol go je nepravilan i njegov oblik prošlog vremena glasi went. Glagol see je također nepravilan, međutim u odričnom obliku se ne menja, ostaje u infinitivu. Ispred glagola stavit ćemo reč didn't. I didn't see the beginning. Glagol be je također nepravilan i ima 2 oblika, was i were. Pošto je subjekat I, reći ćemo I was. I went to the cinema, but I didn't see the beginning because I was 10 minutes late. Sljedeća rečenica završava se upitnikom i dobit ćemo Did you enjoy the film? U posljednjoj rečenici dat je glagol love. Ovaj glagol je pravilan i na njega ćemo samo dodati nastavak d. Yes, I did. I loved it. Kada nismo sigurni da li je glagol pravilan ili nepravilan, regular or irregular, dovoljno je pogledati listu nepravilnih glagola. Glagol love se ne nalazi na njoj, tako da je najvjerovatnije pravilan.
Ovdje treba biti oprezan jer u vašim udžbenicima lista nepravilnih glagola je često nepotpuna, to jest dati su najčešće upotrebljavani glagoli. Kada niste sigurni, konsultujte rečnik, internet ili mene.